Üge de igilik. Türlümürlü degen kesülü beriu bizde aktör hem rejissör Atmırzalan Rasulba tanıştırığa sügöbüz. Düzün aytkan zamanda siz anı erteden tanıysız. Biz barabızda süyüp karagan orus tilden malkar tilge köçürülgen multiklerine, filmlerinde rejissörüdür Rasul. Ol Malkar Teatrının sahnasında bir talay jıl işlep, ol kezüde Rasul'nu başlamçılığı bula Çamxana degen konцерт programmalarına qarap turganbız. Anıva çeklen qalmağallay Atmırzalanın yaşları Moskvaga barıp ekinci ustalıqını alıp kelip, andan beri rejissör bolup işlep turadı. Alay bizden ese ol işini üsünden kesi tıngılı aytırıqtı. Men tudum. Oy. Meni teatra kalay kelgenim bu kertten de bek seyirdi. Nek degende gitçe zamanında har bir sabiça men de süyüm sahnaga çıkarga, men de süyüm oynarga. Bütün de atamata kardeşim oynap kelgende Tusagatta çesimdedi. Romeo Julietta ol Romeo oynaydı. Jerde bulmagalay köndürende klubda şintikçilerimizni de alıp gelip kalay oturganım. Esimdedi. Alaytala men esimde tüldü. Kardeşim sahnada tüşken sagatta yaşçı horlatma dep kıçırgansa dep. Horlamga kerekli jigit batırla erinçekligini koymasan şaravet almazsa sen mamında sen adam olursa Bu olur. Kertten de inanımım bolgan tanış kıçırgan bolurum bayam. Men esimde joğut barama dep yaşaumu teatrla baylanma deme dep men esimde joğut. Sen көрген сеңіршке не дамайму? Ne korktun mu? Barda tamata kardeşine de gel. Spektakl oynatır kolay sahnada. Magometler oynap boşayla da Küçükov Magomet sahnaga çıkıp layda lay Moskvaga kurga barga studiya jilat dep alaytad. Sonra anısından klassыбыздан birgeme okugan bir kız çıkçam etedi. Ma körüse de senin kardeşin okugan, ma bulay bolgan. Mene хыпыцпейim şkolda bulay kıyınrak sabiyim. Ne kıturasa? Olur bu adam şu gözümü çıkaradı. Alaytat. Alaytat da mene boşundan boş aytıp yeme. Mende kirallıkma dep. Aytkan sebetere kerek de ötürük bela kerti bile de kalay alay etkensem de Moskvaga okurga 9. klassdan sonra kirdim. Anda şkolunu boşadım. Вечерний şkolada. Birinci kursunu boşadım. Alayla baylandım da kaldım. Teatrla, sahnabla. Mecilgimi karşısında çok hatta mayoruna bıçkı murkaka. Alay yese de karamay, kesimi de çık dinamay. Dil burguçla makırla sızgırla. Aylanamasa kulleble sağışta. Hav! Manga okugan da işlegen de teatrda kalgaladan ise bir kesik kıyınırağıdı. Açkadan namız bagadı. Anladın mı? Nek degende tamata karındaşım Atmırzalan Magomet rejissör mında okugan saatımda da anda da rejissörgө kuyuturuydu. Ne aytamada ne teme dep kesimi bilip aytırığımı da atlaganımı da bilip atlarça ol alay bolgalыкка men öktөмленгенде бегетейм анбла. Айтқанымча театрла байланып болғаннан sonra не айтат, не қалат деп. Бұл мені үйірді бек тамата, мен бек кетші. Екісінде бірге ішіні де үйірінде екісін айырған. Ол қиынырақ еді алай. Ал заманда қиын да артта үйренгенім. Артта тыншиды, артта игейді. İşte bargan saatte ol 14 yılın içinde aytkanınca tınç bolğandı manga. Ol aytqınça anlap töbregenim men.
Konakta şep boşağılay turup ketken ayıptı. Kardeşim de ben de kesim sağışım vardı. Rolünün üstünde karamım vardı yaşauğa da. O sebepten ansı men anı dışından tüyüşü vuruşkandan Allah saklasın. Bir şer börekçik aşarmik. Hayda. Sahnada işlegen sagatta kuru artistke sügen rolle verilip durmayla jarsuğa verilip tursa iyi oldu da. Süygen rolünde bolat, süymegen rolünde bolat. Men işlegen sagatta gele yaş zamanımızda boşagandan sonra birinci ulu rolüm Emine'de bolgandı. Men Bolat'ın oynaganym. Ondan sonra esimde kalıça süyüp etken, kertten de kölümü berip etken. Çam, çonay katın keltiretdi Tulpar bir Karaçaylı'nın obrazın açıklarga küreşiyim. Sen açulanma, seni gözlerin Karaçayatlı gözlerin öşeyle. Alamat. Anda o nek süyüm degende anı salgan Tuvajukov ne süsegizde anetigizde alay aytat da astır köpmeti bilimder çalay alay bolğandı men anda rol tüpte goja şawda etkençe oynay kesimde kölüm götürülüp alay eteyim. Anlayımsa. Eki kere çıgıyım o spektaklde men eki yalnız Zagafar Takumayev jannetli bolsun repetitsiyasını köret da vay Karaçaylı as dep dağı da varıp 3 kartina выписывать kelgendi. İngir aşkım olsun. Andan dışında uluquna boluşkan bolurdu ol işim. Endi adamga çam degin beriledi. Komediya, oğose, drama dep talayda soralla. Süysem ol da beyi beriledi. Anglasaң süyüp etseň. Andan sonra süymegele etken rolüm bolgan, alay artda bek süygen Yermada Juan'ны. Ol işim meni birinci körüp bolmay, süyüp жаңыдан körüp bolmay, жаңыдан süygen işimdi ol meni. Dağı da ne de sizge aytır sözüm var idi. Ondan sonra süyüp oynagan rolüm kertten de birini aytda ende birin koy rolle artık köp bolmagan selede goşayak biçede. Anda da baş rolmen deydi. Ulu rollerinde oynaganbız. Alay tek etip küllüğüm bir günde kesim çamxana dep çamjır oyun kimnesin deyse de aytayım açıklayayım anında ana bardırıp töregenbiz. Birinci antepriza derge bolukta ol bizning respublikada ol 97 yılda çıkkandı birinci çamxana. Bek süyüp geriyle adamla suatda Allah aytsan da başlarık bolma bayam körübüz. Andan dışında da işlegen sagatta manga tınçırağıdı. Nek degende endi Sabile'nin anası ol da birgeme okugandı. Jabella Nasiyat. Аны була бірге біз екі спектакльді ойнағанбыз. Ол Ерма була Гошаяқ бичеді. Мен кесімі енді алайт алла жанынан кесім көру керек деп алайт учулар, режиссерлар. Ол қиынды, қар адам аңлаған шатымады келіккен, анаңлаған қиынды, еткенді қиынды. Іштей барғанда аңлайса ол не болғанын. О себептен Маблайда былай табырақ болсы деп түз жанына бұруға күрешіп бір-біріне ішлегенде ол игеді.
Ma tişiru desek tişiru. O janda sahnada da iyiydi, ondan sonra yaşauda da iyiydi. Başka işte işlеген adam bolup, ol anlamağanlığı köp bolluğudanı, nek degende orçça aytkanda, renovат eterit, özgө baş eterit. O janıbla manga tınçıydı. Bir kere Germanı repetirovать bolabız duydu. Sen gerekse mangajalanmasın. Seni izlememen gece gündüz açılasız mı? Kıstamanın koyup gitmemen canıslay. Anne köprü kesinlikle çıkan seni gözünü kırıp da karamaysan. Aydınla mı oldu de? Uyan Allah! Yürümesle. Anda oblay katı da kıçıra boğulik. Endi spektakliye karagalla bile bolurla. Haringerden sonra konuşubuz kelgen de Sabilerin anasına sorganda. Allah olay da bulay kıçırık haka etesiz. Zat mı bolganda ayırla mı turasız dep. Alay aytkan bulay da bulay repetirip ayta biz dep. Anın üçün aytama da tınçtı. O jambada kertten de manga tap düşkün deyim. Famenterziane fare un pasta bandanden grassare fino. Emilgen karamel gibi karıksa deydi. Teatrga tansık bolama mı? Bayan sen ançam etip sorgan bolsa. Hı? Teatrga tansık bolgan ol andan se güçlü söz gerekti. Ya sahnaga bir çıkkan adam tangında bir kesi yakılı bolgan. Teatrga tansık bolmagallayı. Amalı joktu. Oho, kıskasını aytkanda olsa ılkırdı. Bolama. Allah aytsa çıgarbız jangıdan. Sen kertim ağa nasip olganda taytırga izleyesen. Ayt. Alay tek etip şamphananı salgandan sonra endi аны салган сагатта да жазган, салган kesим etkenim. Endi rejissura деп endi улуу rejissurасы болмаса да kesим күрөшкен себепле барып окусам не болор деп ол эсиме келет да. Sonra Москвага жаңыдан ГИТИСка режиссерго кургары кирем. Аңға о сен қуан. Кирген сагатта Элбир Сойтпада танышканым анда болгонду. Арттага күлөн бир күндө Ильяс Богатырев, биздин журналистибиз, ол сүйлөшөт да жаңы проект алгала ма бу жомактарды көчүргө. Tavça bir sözcük okunabilirse. Barama da körөм иштеп төрөйм да аңлайма, бу мен 2 минут алыкма дейм да аңлайма. Анла бірге кесім оқуым да, оқудан sonra Элбир Сойт да жомакланы телевизде сөйлештіріп, аныбла күрөші. Анда да кесімі оқуыны тамамлайма, бошайма, дипломны ішімді салама, Чеховны медведь деген пьесасын алып, егі бошап оқуында Элбир Сойтла байламны боламаннан бері, о күннен бері, bir aytkanda bir etkeme teatrga tansık bolama dep. Allah bir tansık ettirmeydi manga bu şim meni. Ol meni okuwan alham körgen tögeregimde körgen zatlarım, bilimim manga mında bu işte kerek bolgandı. Andan ары ne bolganına biz bu saat bildiribіз. Kuru multikle oy, endi Allah'ın aşkılığından köp türlü kinolarında, dokumentalni kinolarında sagatta sabilikten bermeseng, süydürmeseng, kaçtırsan sabini geçe kaganak sabini. Ol artta tiline de dinine de inanlık tüldü. Şobrayt sen okuy bile misin? Akılım kalaydı. Nallarımı güldürme. Yaşağında nece kitap okugan seken? Kesimde işlegen sagatta o sabiyle bügüllükte kuru kesimiz getip koymagallay. Ma bu işlerini biz karandaş milletliğe gidetkenbiz. Abazalaga 4 jomak atkenbiz. Noğaylaga bir jomak atkenbiz. İngişulaga bir jomak atkenbiz. Akçalmagallayın bitçe milletlerini avru ol birdi. Til unutulmasın, til bilinsin. О, я тут взяла. Шарик телеграмме защита. Algan zatı biz mağananı tutarça
игі затыны элтірче біргесіні. Хау, алай маңа тиісіні алға ізлеп табарға керекті. Ол құру мен деп тұрған керттен де берші да көрінеді. Шақырға ласа осыла біз деймді алай айтсам тап болуқты. Бұл құру мен күрешіп еткен іштілі. Бұл көп адам байламады бұл шынысы білі. Анда чертірге сүйеме. Нек дегенде біз қағанақ сабилі білешлейбіз. Біз ол мультфильм алған сағатта мағанасы бұла сайтлаға кереп бір айталла 25 кадр деп аллай затлары болмағалайын. Керттен де бізді миллетке жуық болған іштені алға сүйебіз. Нартларыбыз айтқалай озған, ұнытылғанды, боллық белгісізді. Бұл сағата сауғады. Насихаттары көп болған. Бізде низам о затла бар да кетмегелейін. О болған сағатта миллетті мен айтмағалай кесіңізді білесіз. Ала іштейбіз. Алғаннан sonra біз переводтерге, көчірірге, тілге біз кесібізні белгілі жазушыларымызға беребіз. Мен Қарачайда, Малқарда да алаға беріп, алanda бізге болушылуша, бізге үлгі болуша, біз тіліні барыбызда кесібіз сүйгенше жарсуға игі білмейбіз. Мен жаза барыча ақырынырақ айтыңыз, ашықмай. Алауа бізге тыйшылышса қалай керегісе де әрі тілге көшіріп, айта тұрамада сәби да, ұлы да телевизион ішкен сағатта қалай әрі деп ітініп ол білмегенде білірше ол мұраттан етебіз ол жұмышланы. Bu şarik zürегіме кезарып бошады. Марауцу, қарауцу. Құру андыда қалмағалайын. Саатта жаңыдан жаңы проектлі етіле бар Аллах бір сойытта мен іштеген жерде. Аудио книгал еткенбіз. Ол етебіз, етіп төврегенбіз. Бізні көзден кеткен, көлден кететті келейін. Көп жазушыларымыз ұмытылып бар Аллах жарсуға. Аланда ұнтмасылы мұнда күрешебіз, Қарачайда күрешебіз. О затлануа құру Қарачай малқарға оғай, түрк миллетлі қайда барысы да Сириясы болсын, Қазақстанда болсын, Турцияға болсын, барда сақлап тұралла қачан ететтел бір сойт деп қуанырча. Алалда күрешебіз. Барынан беге барыбызда қуанған, аны таматабызда айтқайынды, ұлыш еткені біз Құранны ана тілді söyleştirgen biz. Bir Allah'tan sonra Allah yoktu. Muhammed da anı gelekçisi. Okutkan etken biz Sozaylanı İlyas'a. Аңа тілеген бізде, ол іш барғанды бізде бір жыл чақлы. Құру кесі біз алып етіп қоймаған біз. Эфенділені мамында Ахматланы назірге тілегенме, Атмырзалан Тахир, андан sonra Отарлан Хызыр, аланда жиып, мабылай ішетерейік, тәсі қалай қарайсыз? Бек керек ішті соатта, ол бүтінді жаш қауымға, енді дінге берілгелі Аллахқа шүкір, алай дінні әріулығын açıklarça, bildirişe milletke ol işini andan algan ikbіз. Anda tındırganbız, andan uluş bayam etken de bolmak, eterik de bolmak. İşini badırgan sağatta bizde kur artistle oynamayla, kur artistle işlemeyle. Bizde kim süyüşe de her zamanda aytama gayrı barsak da, kim süyüşe de sabile kelse de, başka kelse de, ullu artistle beştegençe repetirevat etip, casting etip alay kelерler bizge. Ol da ullu жетişimlerge boluktu. Ala köllenirçe, ala intadaşları kelirçe etinirçe. O sebepten. Andan dışında bügürlüktü maqtanırga bolluk bus. Mında etken biz, bir söyledi etken de 75 proyekt. Ol bek köptü. Aytayım, barımızda kütümlenirge bolluk bus. Raseyde Orsuladan sonra allay bir tilge köçürülüp multikta kinoda yoktu. Bizde polный, қалай айтайым, толу дубляж барады.
ma işlegen sagatda söz üçün siz anlarça gladiatorni etkenbizde. Gladiatorda 40 adam güreşkenden da bir adam iki adam okup koymağallay. Ol da jetişimdi. Andan dışında büyürlükte azbıçkalarımızda ma bu işitin üstünde 700 adam kesi koşulğandı, bizge boluşqandı. Mamında meyimde bir geçlegendili. Ol da öktümlükti. Sen jarağan yaşsan. Manga köplü sorullu. Bir yürde iki rejissör, iki aktör ol köp tüylmüt dep. Manga kalay aytırga boluptu. Huay ol azdı. Nek degende bunda teatrda da, millette, halkımızda da etillik işli toppa tolulu. Meni juvabım alaydı. Kuvurulgan tavukçuk, ille bir jasız. Altın çabak çıktı işte mi? Ay harip neylenasa derim. Kertsin aytkanda va halkımızda har bir adamın da har bir insanını da kesini altın çabakçı bolunca etteriyim. Kertisi be da yaşauda ma bizde bir günahsız adamla bari seli ala artistlerli. Ala çıktılar, oynadılar, keslerini işlerini ettiler. Yaşauda va endi teatrda Duliki Yanus deb alaytalla, iki maska alaytalla da. Yaşauda va 5 türlü betleri bolgolla barla. Oynagalla yaşauda köp türlü sahnadan ise. Anşun aytama, kirsiz de günahsız da artistlerli deb. Men uyumda hılımlı söyleşmeyiz. Men ne aytdım da? Nasip bulmam men bek nasip bulma. Nek degende bu sagatta Allah'ın aşkılığından anam, atam sağ, karandaşlarım, egeçlerim Allah'ın aşkılığından yürüm var. Sizin de Allah seylesin sabile var. Sonra men nasipsiz bulgan nek gerek mi? Menden nasipli yoktu. Süygen işim, tengim, şiyokum. Ala janımda, anlaydıla. Kurigi bolup durmasam da anlagan tenglerim var. Sonra anço aytama, menden nasipli yoktu. Endi bizge katılmağız. Bizni işimiz toppa toludu. Şama.